bakomeza kwigezayo abaturage ngo babashe kubazimya. ahantu hari gaze buriya bihura na gaze ugahura n'umunyota. Ayayayayaya, umuriro ni mwinshi. Menye ko bahageze isusa wisaba mwinshi umuriro ugeze mu mamatera, byageze muri matera, amaroge arahiye pa ngabo batangiye kurwana sasa. nk'abari abantu bareje uba ntabwo bashya ngaho bariya ni abagiye gusyaga buriya iyo bakayashishikara neza neza bose nibihura n'iyi sitasiyo biragenda bite, harashya neza neza burundu. Izi ntebe bari kwimuramo amateleviziyo byose. ibi ntiwamenya shahi ushobora gusiga ku Ara ni amaroge yari hejuru, abantu bari barimo abantu bari bari kurongora abo byagenze ngo ntabwo byishyuje cyangwa ntabwo babyishyuye. umuriro ubaye mwinshi sha. Kari twegera imbere irashya neza neza. kizimyamwoto yahageze. Kizimyamwoto yahageze. Mwabantu mwibere ntabwo bibaho. Nyabugogo kuri bakashishikara iyo kizimyamwoto yaje. Kizimyamwoto yiyo turakomeza kwishima. Dore umuriro ni mwinshi muri resitora ya Shishikara. Iyi ni resitora ya Shishikara. Umuriro ni mwinshi cyane rwose. Ikintu giteye inkongi ntabwo barakimenya. Ubutabazi bw'ibanze bumaze kuba buhagera. Ariko umuriro ni mwinshi namwe ubwanyu muri kubyibonera. Igiti kirahari, igiti kiri kurisha. Mama yiwe
Wewe mukamera nifotora shanyo. Ziko. We Nyagisu. Hara nta musheri wawe wari urimo hariya hiye. Ay. Kantwara yangaye. Nyabugogo yaravumwe neza neza. Ibi bintu ntabwo birakunda. Imodoka bimaze. Uyu ntabwo ari umugabo. Inene bakuze n'ino etaje yaba